U noćašnjem bezočnom napadu zlikovci Zapadne vojne alijanse gađali su most na Dunavu kod Beške. Tačno 1 čas i 20 minuta posle ponoći Novi Sad je pretrpeo žestok udar od agresorske avijacije. Zločinci upravo time pokazuju da vrlo planski i smišljeno biraju mesto i vreme svog krvavog pirovanja. Očigledna je dakle namjera agresora da preseče dotok informacija o zločinačkom delovanju fašističke ratne mašinerije. Kompleks televiziji Novi Sad, avioni NATO-a bombardovali Peizras. U peršim bombardovanju 3. maja 2 raketi potrafeli stari i novi budinog televiziji. U starim budinku znišćeni arhiva, terminal, studio, administrativni prostoriji i restoran. U istim napadu zvaljena i antena, która była tu, co uniemożliwiło dalsze emitowanie naszej programy. U velikim ognju znišćeni 2. i 3. povrh novog budinku, jak i čast televizijnih prevoskoh. Tu, dakle, zdalje bilo moje robotne mesto. Vidim, že tu teraz hromada odpadu i špirtajući po tim odpadu vidim tu dva, jakisih jedan noteščok i jedan tekst, odnosno knjižka našeg pisatelja jednog, nažal nie možem še zvadno storiti to bolo. Interesantni počatok toho tekstu. Nješka u budinku Fondu mađarske kulturi, prekrasnim starim zdaniju u Budimu, počal 4. Svetovi kongres Rusinoh. Na kongresu učestvuju ponad 200 delegati i hosti z velikih žemoh, gdje živi Rusnaci. Jakeljo znam, Vlatko, Harhaj, to tvoj notes. Rukopis. Daj še pači. Ja tu šedzel otprilike i nosim krasni popatrunok na Kamenicu, Frušku Voru i na Novi Sad. Še, kad mi je stalo inspiraciji, tako sam popatrel vonka, zapaljal cigar, pokurel jedan cigar i tedi u tim momentu mi prihodzeli, že jak bi to trebalo napraviti s prilog, abo jako zakončic.
Všetko toto, co teraz tu kolo nás ruinované, bolo u veľa lepším stanu. Bolo odškodovaný starý budinok, ktorý shorel, ale tu nový budinok, toto nové krídlo, jak sme ho volali, zažem bolo u dosť dobrým stanu i u redakciji krem prahu i rozbitých očkoch, dáka väčšia škoda nebola napravena. Zdodujem še, že som tu bol tedy so Janikom Bučkom, Vladimírom Kirdom, Vladimírom Harhajom, so tedišnjom šeficu, so Jelenu Kačmarčikovu, Michalom Ramačom. Prišli sme po Obichodzic vidieť svoju redakciju i až može boli sme rozčarovaní, že televizija bombardovana, ali sme zažem jakošik boli nespodzivani, že keľo toho ostalo. Keď teraz dohodujem toho času, najbardziej mi ostali u pamätaniu to tí noci, ktorí boli celkom inšaki, jak obični robotni deň. Pretože sme, interesantno, ekipa, ktorá bola tam, 90% ľudí še nie bali i nie dumali, že nas znova budu bombardovati. Keď prvi raz nas bombardovali, nie bol na šesti njih to pokalječeni, ali mi думали, že s tým to zakončené, že to nie sluči znova. 13. maja u druhim napadu 8 raketi vyštreljeni na už rozvaljenu i spaljenu televiziju. Posle toho naša televizija potrafena išće 3 raz, 26., 29. i 30. maja. Думам, že ambijent fantastični za znimanje horor filmov i za eventualno dejaki bar sučasni spoti, kotri še slučuju po dejakih pinjivicoh, garažoh, lebo u nezakončenih budinkoh. To nie nezakončeni, nego je rozvaljani. Nažalj, išće vše taki stoji mesto, že bi buldožeri prišli ta porovnali toto, co ostalo posle rozčistovanja i rozčistovanja hevtih, kotri mali na hodu na poljnici kišenki. Naiste to istorijna jedna tragedija, co vidno, teraz mi tu vidimo konkretni pošlitki, a mentalni, naj tak poviem ešte raz, istorijni pošlitki toho budu za viki vikov ostane zapamätané, že jeden z najkrajších televizijných budinkoch u Vojvodini, kotra znače multikulturalna, to veľa raz naglašované i tedy i teraz, ali vojna má svoju durnu logiku, gdje še nikda ne zna preco baš televizija Novi Sad, preco mosti tu povaljani i tak dalje i tak dalje. Coška še ne zdodujem, či mi tedy mali brigi s air conditionom, vidíme, že teraz tu všetko rišene, že tu niet horúčavi, tu vše pirha vitrik zo Spruškej hory. I teraz tako sfrontujem. Hoč tedy nam nie bolo ľahko, poneže neznali sme i jaká suďba bude generálna tej televiziji, jaká suďba bude egzistenciálna všetkých nás, ktorí sme robili na televiziji. Znali sme, že jeden krásny period ščezol zavše. Najveće sme robili na rozčistovanju filmskого i toho dokumentacijnog materijalu, bo še to ti materijali nahodzeli u tih pinjvicoh dolu, dobre, pod okremnu klimu i tak dalje, pod okremnim režimom čuvanja, ali je to začuvane prave preto, že boli u tih pinjvicoh, ktorí praveni jak atomski skloniska. Keď nas povolali na robotnú obov'язку, tu na tým meste sme še zišli i uhodzeli sme do tej dzíry tu, do toho konku, kde sme formovali živý lanc. I z rúk do rúk sme sebe dodávali filmski pantlíky. Tu bolo dosť sma i nevideli sme, tak povedz, nič. Viem to tí pantlíky, ktoré nám z rúk do rúk, ktorý sme sebe dodávali. Teraz, keď patrím na toto mesto, čudujem sa, že jak sme mohli vyskočiť otaľ, keď zadula sirena, keď bola uzbuna, bo to teraz som ledvo zišla.
Tedy sme všetky, keď zapískal dachto na autu, všetky sme rucali kasety i bežali vonka do skloniska. Це по одній особі, як це жені вони обично готові, то було страшно. Да, це хлопці поготов, keď таку свинячки робили, та ні, так ще бали, а поготов, že musím povedať, toto my завжди mali do hry, že juhoslavianská odbrana, odnosno tá služba pripatrania, osmatrania, radári, že to všetko funkcioniše dobre. Takže sme mali do hry, že keď dopuščené chôdzic, keď nebola to tá, jak sa to volá, vozbuna, vecka, nebolo problémy. Ale znam, že raz, keď sme ktoška kriča, ljudi, ajde, evo, u gradu se čuju sirene, daj, počinje čas, jak se to už zabud sam povedal, čas uzbuni, hej, i vecka, všetky, daj, ajde, da to tam i napravilo narokom paniku, da to še frantovalo, i všetky sme še pozbrali i tako da dalje ideme. Kaže, nema Đoki, gde je Đoka? A vari, dobre, vari, ostal dolu, ali nije važne, vari, sad nije taka hiba za jednoho, vari, za Đoku manje više, a i najostanje, vari, tu dolu, da vidíme, či budinok vytrimuje, vytrimači, keď to potrafi. No, našťastie, Đoka se pojavila, takže se i on pridružil kompaniji. Розвалениska dakedišnjого najnovšого budinku radioteleviziji Novi Sad, nahoda i mesto odkalj moš vidzic drahu arhivi televiziji Novi Sad zos Pinjivici, ljebo dakedišnjого depou, spram Tverdinji. Čom Tverdinji? Vjerojatno i preto, že poneže všetky mosty boli rozvaljani, do Novog Sadu nije mohlo sedjeti, do Horodu nije mohlo sedjeti z arhivu, a televizija zažlje mala bohatu arhivu i žadalo šekeljo teljo začuvac, preto bila nahoda pojist tam na Tverdinju i zmesovac toti čisleni filmi i kaseti. Mne še Nješka, i neviem Nješka, rokami, praktično 10 roky, nepredivno naklada pitanje, že preco trebalo, že bi čas kolektiva radioteleviziji, odnosno televiziji, prihodzela na rozčisovanje posle raketoh. Predstav utorim. 23. aprila bombardovani budinok radioteleviziji Beograd. Tod dzenj, to bilo v časnih ranših odzinoh, tod dzenj televizija Novi Sad prestala emitovati programu z tej lokacije. Potamalj po 23. Znači, ostatnji programi 22. aprila emitovani otalj. 23. prestala emitovanje otalj, a budinok bombardovani televiziji Novi Sad, jak co sme už već razvarili, 3. maja. 10 dní postojali, keď še neslučovalo nijaké bombardovanje na tej lokaciji, a zname, že še všetko provadzelo i teraz še otkriva, i neviem teraz i roky nazadok, že boli najavljovani bombardovanja budinkov. Čom 10 dní bez bombardovanja nehasnovani za rozčistovanje važnih stvarah zo televiziji Novi Sad. A toto, co najvecej boli, to, že posle 10 rokov ja nemam odvid, že kto nás bombardoval. Hej, známe mi, že to boli NATO avioni. Ali vi patra, jako keď by sme my sami sebe napravili škodu, tak še všetky spravujú dookola. Jako da to mi dotreskali i že mi sami vinovati za svoju sudbu, nikto nie zba za nas. I teraz toto može tako zbudze, da zbudu češki slova, strahovaci slova, ali je tak. Vi patra, že nješćese televiziji, bo bešedujeme teraz na istreljemo televiziji, poneže budinok televiziji najbažej očkodovani, da kedišnji televiziji Novi Sad, nješkajše televiziji Vojvodini tot, že nikto nie pohinul. Mi še zostim pišeli, že nikto tu nie pohinul, že sme vodzeli rachunka o tim, ali vi pata, že to bola tragedija, bo da to pohinul, već bi še všetky ozda zbehli, jak to bolo nažalj pre tragični žrtvi i žrtvi koji nemajú cenu u Beogradu. Nikto z nás neveril, že budeme bombardovani, až sme še i šaljeli o tim, keď sme prichodzeli každý deň na robotu, pýtali sme še jednu druhomu, co je znove, budu nás dneška bombardovac. I keď naiste vdereli bomby, boli sme nespodzivani. Našťastie nebolo tu nikoho u budinku i nebolo žrtvi, ale strašné, že toto zrobené naiste celkom nepotrebno.
Жаль mi, že toho všetkoho vece niet. Tu sme mali naiste krásny budinok i krásni uslovija za robotu. Keď prechodzím kolo toho budinku, nemam toto čувство, že bym povedala, že to moj budinok. Zapravo budinok očiljadno neznačný u všetkým tým. Televiziju, ktorú som celý život ljubela, bo evo rok mam išli do penziji, toto, co i teraz mam za sobu, tam gde sme ljudze. Takže zapravo sam budinok tu velju menšu ulohu mal, jak toti osobi, ktorí tam robia i думам, že i keď će napravi novi budinok, že budeme mať ljepši uslovija, ali že ne budeme mať inšaki čustvo, jak je to kelju še sami među sobu dobro zlahodzime i dobre robime. Posle 15 rokov konječno še rušelo zo tak volanej mrtvej točki. Generalni direktor radioteleviziji Vojvodini Srđan Mihajlović vari, že naša hiža poteraz za zakup budinku, u kotrim hviljkovo robi televizija, dala kolo 7,5 milioni evra, odnosno polovku vrednosti novoho budinku. Suština ovog našeg trećemajskog poteza da u mesecu maju objavimo arhitektonski poziv za idejno rješenje za novu zgradu, novi dom radiotelevizije Vojvodine je pre svega izveden iz duboke potrebe i iz jednog racionalnog pristupa da želimo da vremenu koje dolazi smanjimo troškove, da upravljamo svojim budućnošću na način da naš glavni cilj, a to je proizvod i kvalitet programa, bude ono čime se bavimo, a ne prošlošću koja nas nažalost i danas opterećuje. Tak pred 40 rokami projektovani budinok radioteleviziji Novi Sad. A to dokumenti po kotrih može započat zbirobog projektu novoho domu RTV-a tiž na Mišeluku. Arhitekti bi trebali ponuknut rješenje za moderni, ekologijni i otrimujuci budinok po švetovih standardoh na 12.000 kvadratnih meteroh, u kotrim še budze produkovac i emitovac radio, televizijina i internet programa, a u njim budu i šitski provadzaci službi. Tu smo veoma išli sa jednim optimalnim modelom, bez bilo kakvih megalomanija, bilo kakvih velikih formata, znači ono što je zapravo naša funkcija. I mislimo da ta neka vrsta naše pragmatičnosti, realnosti i svesti o tome kom vremenu živimo, koje su opterećenja celokupnog društva, da će svima dati jednu vrstu podsticaja da se pozabave temom za koji svi znaju. Arhitekti bi trebali svoju robotu zakončiti po konjec toho roku, a potim pririhtovanje za budovanje novog budinku budze realizovane zoz horodsku, pokrajinsku i republičnu vlastu, jak regulovane zoz medijskima zakonami. Zakončenje šitskih robotoh planovane za 2017. rok. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Maturantom u Kocurskej školi Bratstvo jedinstvo, gimnaziju na ruskim i serbskim jaziku, a tiž i naprijem za turističnog tehničara, predstavili direktor školi Janko Homa so svojima kolegami i predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacov Slavko Rac. Oni predstavili dom za školjaroh, prostoriju za bodybuilding, sekciji kotre še organizuju u školi, a tiž i okremnu atrakciju, sportsku halu, kotra svoje zveri školjarom otvori 1. septembra. Zorano, že znači máme veľa školskih sekciji, ekipi, koji postižuju znači zamerkovane rezultati. Ja dam, že i to da sportska hala veľa pomože i za školski sekciji, a kasnejšie za robotu klubov i rukomet i možda novi odbojkaški klub. Predsjedatelj Nacionalnog sovitu Slavko Rac hvaral, že mi, jak nacionalna zajednica, ne možeme zopred z migraciji naših ľudzoch, ali možeme pomohnut s tim kotri rišeli ostati tu i predlužiti školovanje na materinskim jaziku. Dneska sme mali vykladanie osnovnej školy za upis do gimnazije, te sme im vyniesli to ti možljivosti, ktoré Nacionalni sovjet vyklada, a to, že bi mali stipendiju, lebo stimulaciju u vidnosu od 6.000 dinari mešačno, za perši dešecero djeci, ktorí po úspechu budú rangovani u peršej klasi gimnaziji.
a za tých, ktorí prichádzajú zo druhých našich mestoch, im bude zabezpečené zmestenie u internátu. Dúfam, že to okolo 5400 dinári, to tiež Nacionálny sovet bude znošiť z toho trošok. Takže keď by to barže patrili rodiči, im to veci znači, že materiálneho boku tým decom bude u prvšej klasi veľa ľahšejšie. До гимназiji opšćoho na prijamu na ruskim i serbskim i do odzeljenja za turističnog tehničara na serbskim jeziku možuše upisati po 30 školjare. Po sam upis budu otrimani išće promociji, a na označovanju dnja školi šitski naščivitelje hodne ocenji jaki uslovija vona ponuka. Почали ми ще всички тоти добри ствари, ktorі є в tej gimnaziji. Jest veľa jak zatim Nie, ale jest veľa privilegij. Наприклад, keď upíšeme po rusky, budú nám placení trošky i domu, i putni trošky. I to ti stipendiji, ktorý ani nie taký malý. Je bars krásny dom, ktorý príjma jedno krásne číslo tých školárov. I to ta sala, ktorá sa teraz pravi, u ktorej budeme mať možnosti trenirati kojaki sporti i drugi aktivnosti, ktoré tota škola i dom ponúkajú. A tebe co še najbardziej popačelo? Najbardziej mi še popačela teretana i možljivost, že by sme trenirali određeni sport, ktorý nám še pača. Planiram sam teraz, že ih povolame na turnir u odbojki. Vukovar, Osek, medzi tim. Može še perši kročaj probi narod, keď bude zmanje zlo z ruskog jazika, teško bi trebalo biti. Či stretnúť sa v ruských školoch u Horvátskej, takže môže byť tam še dať sa porobi. Tak keď sme mali zo Petrovcov, Mikloševcov, povedzme 12 celých školárov u internátu. Komovo, Đuđarovo, pedagoška, co bola to u Kerštúra. Tak, bolo do 12 Segedijova, ja šem tak zdôdujem na frišku, ale mali sme školárov, nažal već sa nemamo nikoho. Škola z Kerestura otrima i jednu promociju na Zakarpatiju, že bi pricahla školarov z daleka, a tih kotri še upišu do ruskog odzeljenja gimnaziji čeka išće jedno njespodzivanje. Škola obezbedzela za perših dzešec z ruskog odzeljenja, perši dzešec upisanih za srpsko odzeljenja i perši 15 za turistično tehničaru, že bi to ti školari pošli pezni besplatno do Slovatske, jak smo da kada išli besplatno do Italije. Teraz, znači, probujeme za bardejovim sotrudnictvo i šitsko da bude spoljnjete, znači, dok zakonča peršu klasu, deška u ljetnim čaše. Taka promocija isti deň otrimana i u osnovnej školi Jovan Jovanović Zmaj u Đurđove, a Keresturska škola še u naihozacim periodze predstavi i po drugih naših mestoh. Carstvo u Srbiji zbog državi zanjecbani konar poljoprivredi. Ministerstvo jaké by ani nedumalo o tej produkciji, ta šitski produkovatelje prepuščeni sami sebe. Jest kolo 2000 produkovateljov, od čoho okolo 50 familiji živi v ljemstej produkciji. Medzi takima i familiji Gambiroža z Kusičoh pri Veljkim gradištu, u vostočnoj Srbiji i Blagojević z ruskog Kerestura. Targovišće vam dosta zeznute u Srbiji, voljom našого boku. Uglavnom išće še predavame najbarže po pijacoh, teraz či to predavaj na kupci, či predavame mi. Najbarže direktno do prodaje, ne robíme za dajaki marketljev, za dajaki vekši lanci, išće to nama nije u planu išće. Što se tiče tržišta, to svi mi znamo. Co się targowiszcze dotyka, wszystkie znamy, że je redukowane. Jeszcze wsze jak funkcjonuje. Kupovna moć się zmniejszala, ale się mi borimy. Była by škoda, kad bi nam toti dzešec plasteniki teraz stali prazni. Da planujemy i preširic produkciju bez ohljadu na situaciju. Kvalitet nam naisce dobri i njeprerivno ukladame do produkciji. Gambirožovo še s kvecom počali zanimati ište 1995. roku. Potamalj boli trgovci na pijacu i dobro zarabljali.
Keď u novinoch videli ohlášky o predávaní presady begonii, naručili 2-3 tisiači i počali s produkciju, hoď ani plastenik nemali. Poneže neto zarobok bol 5 tisiači marki. Rišeli uložiť do daljšej produkciji u 4 plastenikoch. Potim u 6, već u 8, a teraz su na 10 na 1500 kvadratnih meterov. Radimo preko 15 sati. Produkujeme 15 fajti kveca. Najveće begoniji, impatijens petuniji, muškatli visoki i niski, salviji, berbeni i drugi u menšim količestve. Najznačnejsze trgovišće im beogradski kvantaš u Krnjači, gdje predavaju na kupcom, a kuzmeni sami predavaju po pijacu. Každi dzień. Každi. Ponedjeljak idem jedan kombi, a heptini idušitki 3. Samo jedno trenutno vozilo imamo. Jem jedan kombi mame i veko, a to nam malo. Hibi nam išće jedan, ali je Beograd nje daljeko. Na veljko predavame išće ljem u Negotinu. Po menje predavame na pijacoh u Veljkim Gradištu, Petrovcu, Požarevcu. Pred 10 rokami bilo skoro 30 kvecarov u Valalje. Vezme za hartušeli drobnih. Teraz nas srednjih hartuše veljki, te nam vše češće najst kupcoh. Blagojevičovo 2 razvekši produkovatelje. Pod kvecom maju 3000 kvadratni meteri. Rižnodrožni petoniji, kadifici, šalvi, gerberi, mini gerber, gazanija, vinka, pištika, muškatla, ne znam, jes svašta, jes kojaki caci, begoni, gomoljasti begoni, primuli, ciklami, arvački, svašta robimo. Nije odustanja od produkcije, pretože tu bar zelje uložena. Rozrobena robota, in čak da máme teraz počínať, dom, že by sme sigurno nie odlučili by sme na také veľké investície, jak to tu uloženo. A uložené na isce veljo. Tot najsúčasnejší ohromný plastenik na 1000 kvadratoch kúpili u Francúzskej pred 6 rokami i v loni ho konečno odplaceli. On potpolno automatizovaný s 2 folijami, medzi ktorými kompresori nepreривno trimujú vozdušné pásmo, a meteorologijna stanica na vrhu kompjuteru dáva parametry za upravljanje. Za zohrivanje hasnuju sojovú slamu, jak najtunjšu. Gambiružovo, poneže ne možu dojsť do sojove slamy, plasteniki zohrivaju na uhlje i dreva. A sezona predavanja treba také 2 mešaci, da pojme, že baš robíme, a hev to také vecka. A produkcijna 6 mešaci. 6 mešaci, od januara po... A povedzme za to, co tu za nami, to od septembra ta do marca. Znači, tri vecka 6 mešaci predava. Na godišnji odmor idemo uglavnom svake godine. Na ročni odpočivok idzeme skoro každi rok. 1. junija zakončujeme sezonu, ta so s 20-ročnim sinom i 17-ročnu dzivku idzeme na morju. Nazdavam še, že dzivka upiše hortikulturu, a sin planuje ostati s nami na kvecarstve. Hoć zakončal za trgovca, ali je z toho njeď nič. Truci še i uči. Še i mi keď sme počinali, nič o tim nje znali. Blagojevičovo už 17 roky u toj produkciji, a sin Slobodan už davno z njima robi. U sezoni to rotirivo 12 pešaci, keď najvekša sezona robi dzen i noc. Pa máme u junu, međutim i tedi še je zaljivanja, še muši dahte buď tu. Takže, a u junu nam uglavnom také stjenjame postoji od 10 dní na morju i to je to. Naša sobešedníky hovoria, že ceny kvecu neporosli ostatní 7-8, a da jednomu i veci jak 10 roky, a ukladania z roka na rok vše vekši. Zažljem, za teraz ešte vše može zarobiť. Že by tak i ostalo potrebné, že by ministerstvo takú zveciť zbalo za toto produkciju. Ponukali teraz jakýšik to ti sredstva povraća jakýšik, međutim nije investirali za njih tih rokoch, teraz nam u planu da se to uvidimo, će nam to uspeć, či nam nije uspeć, da se pravic ta uvidzime. Za teraz nema nič. Imamo mi kredite, normalno, u Prokredit banci, svake godine. Máme mi krediti normalno u Prokredit banki, každého roku bereme. Nič prek ministerstva. A Vojvodjanje dostavaju od ih sekretarijatu za poljoprivredu. Moj žec Zozgaj Dobri v Lonji dostal 2 plastenjiki. Jedan gratis, a jedan ma od placic. Srbija ma idealni uslovija za produkciju kveca. Varja željem naša žem i Južna Francuska u Evropi maju idealnu klimu za ruži, kotri še pestuju na otvorenim. Že bi sme postali vozaca žem u produkciji kveca, ali i u drugih konarov poljoprivredi, potrebne ušori z državu i holjem da skelju roki napredok znac zošćim še raspolaha i jakše u produkciji treba spravovac. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
Internacionalni vokalni ansambl Revoice, novosadski kamerni hor i kamerni hor Univerziteta Manitoba špivačov z Winnipegu u Kanadi pred prepolno novosadsku sinagogu naščiviteljom pririhtali neiscenje každodnjove muzične dožice. U dvohodzinove programi jarni koncert u organizaciji muzične mladeži Novo Sadu perše nastupel hor Revoice. Tvorja ho talentovani mladi muzičare pozbierani kolo projekta Evropa špiva, kotriše razrocznie vše u drugim horodze zihodza na jednotyžnjovej fachowej robotni. Z tej nahodi 24 špivače z zeše žemoh Evropi predstavili nam še z repertoarom kotri oblapel muziku starih, ali i sučasnih autorov. Mladi novosadski kamerni hor, kotri nastal z horu Kulturno-umetnickog društva Svetozan Marković, nastupa pod novim menom, a za sobu užma velji internacionalni pripoznanje i nagradi. Z tej nahodi vyvedli kratku, ale efektnu programu, u kotriše mohli čuť za skelje obrobki kompozicijoh sučasnih autoroh pod dirigentsku paljičku Božidara Crnjanskoho. Kamerni hor Univerziteta Manitoba špivačov u zakončujući časti programi predstavil še novosadžanjem s výborom duhovnej muziky a tiež s kompozicijami kanadskih i nordijskih autorov. Že še tot hor z Kanady našol u našej žemi, že nastupil u tej programi, možeme podzjekovať z našej buvšej sohraždanki Meliti Mudri Zubač, magisterki dirigovanja i pomocni dirigentki toho horu, kotra už 19 roki žije i robi u Kanadi. Melita is a student of mine at the University of Manitoba, and when we were talking about tours, she suggested that we consider Serbia because this is her home place. So that's how it started. Yeah. To moj profesor, takže u našim sotrudstвію я preporučala zohľadom, že oni každý 3 roky tak zaputujú na preokеанскую turneju, že možda bude še im Srbija popáči, môj rodný kraj. Takže prilapeli po volánku. Univerzitet jak taki ma 4-5 chori, różnych kalibrów, różnych zestawów. To mieszany chor i to jeden z najmocniejszych chorów. Także u tym choru głównie muzyczare, nie wszyscy, co szkolują głos, jest i instrumentalistów, na przykład tych, co grają klawir i drugie instrumenty, ale mamy audycje na początku każdego roku i vecka spram sposobnościach i talentu postawieni są do różnych chorów. Każdy školar prechodzi prez audiciju i to pomaga njeljem čuť hlas, ali i rozvoj. Znači, nas profesor celkom dobro pozna, ja napríklad s ním robila, prešla pre 6 roky špivu, ali každého roku som išla na audiciju, čisto da i on vidi, že ak sa hlas rozvíva i gde najljepše postaviť toto osobu, do ktorej časti choru. Všetci, co sme dneska tu na tým koncertu prisutni boli, že sme nepobanovali, ona isce було co vidieť, було co užívať, a pogotovo toti, kotri še na isce rozumia do kvalitetu muziky, oni môžu oceniť. A všelijak, že sme še cešíme, že naša dirigentka privedla svojich z dalekého sveta tu domu i ukázali všetko toto najlepšie, co mali. Be here and very honored to have such a great audience. Yeah. Bar smo mali veliku čest, že smo mali takvu veliku publiku i bar nas krásne prijali naiste. Moja prihilnost muzike od narodzenja. Počalo njeljem u našej familiji jak taki, pretože še je špivalo, ali je zapravo dva vplivi. Jedan bol to, že naiste naša familija bula
прихильна музики татовше, грал, шпівалоше, keď prišlo društvo, špívaloše pokojný pán otec Vladimír Timko s nami veľa robil s deťmi, my špívali na pupčecu i osvojili sme zapravo prvé miesto jedného roku z jeho obrobku, jeho písni. A z druhého boku to bola cerkva, bo naša familija, dom, pokojný otec Kiril Mudry bol môj dído a druhý dijak Lender zo Skirastura, Jovgen Lender. Takže chodili sme do cerkve, špívali sme to, čo bolo u našej duši, da poviem. Takže ja počala studirať, učiť muziku, klavír hrať, jak decko. Prvé som predĺžila u strednej školy Zidora Bajić. I već, keď sme še odseljeli do Kanady, tako som prervala, čisto pre príčiny také, že z jednoho boku neboli uslovia nastaviť na dom tam privátno hodiny brať, ale tiež tak, že me bogoslovije bar cikavelo, a tam bola nahoda studirati našo vostočne bogoslovije, da som pošla do Otavi, zakončala diplomirale i magistrirale z liturgiki, znova teza mi bola o liturgičnim špivu i učila sam dom, u seminariji sam vykladala špiv našim seminaristom. Takže znovu z muziku som še bavila, ale to, še som mala také čustvo, že ako da troška chyby z techničného popatrunku, bo z muzikologiji to mne jakošik išlo, ale čisto dirigovanie, takže bym naučila to ti drobnici i finesi, to som odlučila vecko u Winnipegu predlužiť, da som diplomirala i magistrirala muziku. Na Ščiverodnomu kraju bola nahoda, že bi še otrimali jedna kratka fachova robotnja. Na to zavod bolo to so členami Novosadskого choru Harmonija. Jaka bola robotnja včera? Bars, prekrasna, bars nas nie spodziewali. Persze z oświeżeniami i z taką prekrasnym gostoprimstwom. A već sme špívali, dakle sme za njih špívali, znači včera sme robili s chorom Harmoniju. I vecka oni za nas špívali i jedno sme naučili bile orgoni, obrobki Miroslava Papa, co Sivč napisal, i da skeljo dva domže srpski narodni pisni, čisto sme tako. Gdje mi to učujeme? Može biti, že na internetu še pogleda. Posle Novom Sadu i Kocura, hor Univerziteta Manitoba špivačoh predlužuje svoju turneju po Srbiji, ali i Čarnej Hori, šidujuca destinacija im Beograd.